Hello guys, nishimiye kubana namwe cyane ahantu muri mugenzi mutandukanye guys. Nshaka gusubiza bano bantu bambajije ikibazo bati mbese izi video ujya utwereka guys uzikora gute guys, ese ni gute ujya ubikora guys? Narabibonye muri comment yuko mwabimbaje mumbaza muti mbese video ujya ukora ugenza ute, uzikora gute, ugasanga mbese urimo uratwereka telefone urimo uragenza ute urakorera mu ibyo bintu guys, kandi ukabona yuko bigaragara neza cyane guys, kandi ukabona yuko nta uri kubibona guys. Barambajije nange niyo mpamvu naje kugira ngo ngenze mbasubize guys. Nawe niba ari ikintu umva ushaka ko mbese nakubwira mbwira none muri comments guys, none ndahari ndahita ngufasha guys. Video ngiye kukwereka nubona ari ikintu kumare ukande subscribe, like, comment maze tujye twigana buri munsi, kuko video yanjye izajya itambuka hano saa 12 kuri iyi channel Mugisha TV official buri saa 12 za buri munsi, uretse ku isabato guys niwo munsi video ibitagenze mbese ibidacaho guys. Ikintu nagusaba no gukanda subscribe, like kugira ngo nzajye nsohora video uhita ugenze uyibona mu ba mbere guys. Ikintu nagusaba no gukanda subscribe, like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu guys. Ngiye kukwereka akantu ku kandi guys uburyo nkoramo video zanjye guys, ukabona video urimo urabona gutya, ureba uburyo irimo iragenze iragaragara nayo. Mbese urabona yuko mbese ni telefone mbese ndi kukwereka guys, kandi ukabona ibintu ndimo ndabikwereka neza cyane guys, nkabikora neza cyane guys. Nibyo ngiye kugenza, ngiye kukwigisha, ngiye gukora iyi video. Mfite video nakoze guys, ushobora kuba nabikwereka guys, narayikoze ndayitegura guys. None nshaka kubereka uburyo ki ushobora kuba wayeditinga neza ikaze iri muri iriya cover ya telefone guys, mujya mubona guys, kabona ni ibintu bisa neza cyane guys. Tayari nge tugiye kubana nitwa Mugisha TV official. Nimba ari ubwa mbere umbonye ukande subscribe, like, comment kugira ngo atazagira video nimwe igenze igucika guys. N'abandi bifuza kuba bagenze ute, bifuza kuba bakora indirimbo ejo umunsi w'ejo kuwa kane guys, nabateguriye video y'uburyo ushobora kuba wagenze wakwikorera beat, mbese wakwikorera indirimbo. Telefone yawe burya ni studio, mbese ejo niyo video nagenze ndabateguriye guys. Ejo ntuzayicikwe saa 12 guys, tuzahurire maze wirebere. Ikintu ngusaba kugira ngo uzayibone ugomba kuba wakanze subscribe, like, comment kugira atazagira video nimwe igenze gucika guys. Nk'ibisanzwe byose tubikesha CapCut guys. CapCut nimba utaradownloadinga application bita CapCut guys, ngira ngufashe. Nimba utaradownloadinga CapCut mbwira ngufashe. Ndabizi yuko hari benshi muzi downloadinga bikangaga guys, ariko hari imyanga mwahishwe guys. Nimba utaragenze mbese nibikora bikanga guys, nyandikira muri comments guys, none ndahita ngusubiza guys, mwereka uburyo ushobora kuba wagenze download. Ibi byose nkoresha mbikoresha CapCut guys. Nimba ushaka kubimenya mbwira muri comment, none ndahita ngufasha guys. Uraza urebe CapCut yawe guys. CapCut iri gukorera abantu benshi umuti guys. Ngiyi hano guys CapCut, ngiyi ndizera ko urimo uragenze urimo urayibona guys. Iyi ngiyi CapCut ni iri gukemurira abantu, umva irimo irakorera abantu benshi, irabakorera umuti guys. Iyi CapCut guys urangiza guys urazifungure gutya guys nk'ibisanzwe, nta mayobera guys, biroroshye cyane guys. W'ikintu ngusaba ni ukureba video kugeza ku munota irangiye. Yego ni nshoya ariko guys nta kibazo n'uyikurikirana uraba wabasha kuba wagenze ute yagira ikintu kumarira guys. Ukigera ahangaha guys, uraza ahangaha urahita ugera ahantu hameze gutya guys, urahita ubona hano handitse ngo new project guys. Uraza ugenze uhakande gutya guys, new project. Ngaha wenda niba utari kuhabona guys, cyangwa nshaka kukwereka uburyo izi video ngenze nzikora guys. Urabona uburyo iri kugaragarira muri iyi cover guys, urabona ko ari telefone ndimo ndimo mberekeramo guys. Ibyo byo nshaka ko nagenze nakwereka guys, nawe ukaba wabasha kuyieditingira guys. Uraza uhakande hano gutya kuri new project. Kimara kwakanda gutya urahitamo ifoto wagenze wateguye guys, kuzajya ugenze ushyira muri telefone guys. Urajya mbese washyiramo ifoto yawe, wajya kuri Chrome ukayidownloadinga bitewe n'ifoto ushaka guys, n'ubushake bwa guys. Ngiye nahisemo rero rino ronji guys, ifoto y'ironji guys none nahisemo ndaza ngenze guys, ndizera ko murimo murayibona. Ngiye nahisemo rino ronji
kano karongi bara narakarebye ndangije ndagakunda aravuga ati wayo gashyira muri video zanjye ndavuga ati nta kibazo ndangi ugakoreho gutya guys. Ukimara kugakoraho guys hano uraza ukore hano handitse ngo add guys ahangaha guys uraza ugenze uhakore gutya guys uraza uhakore gutya guys ukimara kuhakora gutya guys ukimara kuhakora gutya guys uraza ugenze uraza usikoringe uzana hano guys uraza usikoringe ukurure uri kubivana ahangaha gutya ubikurura ubivana aha ubizana ahangaha guys. Bikore gutyo ndi kukwereka guys, bikurura ubivana ahangaha gutya ubizana ahangaha guys kugira ngo tujyane guys. Uraza ukurure gutya guys unurangiza ugere hano hantu hari kano kantu guys urebe neza ko ariko guys urebe ko ariko kano kantu guys aka kantu akangaka guys urebe neza ko ariko urange ugenze ubasha kwa wagenze ntukageraho guys. Uraza ugafungureho gutya bitewe na video ushaka kuba wagenze wakora uraza uhitemo ngiye mitagamo YouTube guys kubera iyi video ndi gukora niyo gushyira kuri YouTube guys. Uraza uhitemo hano ahangaha ubundi iteka haba ari 16 9 guys. Uraza ugenze uhitemo guys uraza uhahitemo guys uhakande gutya. Ukimara kuhakanda gutya urahita uza kuri ino foto guys uruza ufate kuri kano gafoto ha guys akangaka guys ufate n'intoki zingahe n'intoki zawe zingahe ebyiri guys ufate intoki zawe ebyiri guys ufatisha intoki zawe ebyiri urangiza ugenze uzuminge gutya guys uzuminge uzuze muri telefone guys. Ubimara kuzuza hano gutya muri telefone guys uzuza muri telefone guys uraza ugenze uraza ukore kuri kano ka fresh guys aka ga fresh tujyana akantu ku kandi guys. Ukimara kugakoraho gutya tayari urabona ko wasuganze ute ukabona yuko ifoto yacu yasigera muri tableau neza guys. Noneho uraza ugenze uraza ube wabasha kuba uraza ukore hano kuri ino foto guys. Iyi foto ukore ahangaha guys uraza uhakore gutya uraza uhakore. Ukimara kuhakora gutya guys uraza uhita uza ufate ahangaha guys ufata ahangaha nurangiza ugenze ukururu uri kuzana bikore gutya guys ubikore nk'ugutya ukunguku guys usikoringe guys ugeze aho video yawe ushaka ko iba yagenze ibasha kuba yagenze yagera guys bitewe na video ugenze ushaka guys. Mwibutsa gukanda subscribe like comment kugira atazagera video nimwe ivuye kuri channel igenze igucika guys. Nurangiza ugenze uherekera ahangaha guys nurangiza ugenze uraza usubire inyuma guys usubire inyuma tujyana akantu ku kandi guys. None ukimara kugera ahangaha guys uraza ukore kuri kano ga fresh akangaka uraza ugenze ugakoreho guys ugakoreho gutya. Ukimara kugakoraho gutya uraza usikoringe usubire inyuma kuri tuno tuntu two hasi guys utu dusubira inyuma dukurura usubire inyuma guys aho twatangiriye dusubirize inyuma gutya guys. Ukigera ahangaha guys uraza ugenze uraza kuba waza ukande ahangaha guys tujyana akantu ku kandi guys ahangaha guys ngwino kanda ahangaha guys hakande guys kundi kubikora guys. Ukimara kuhakanda gutya uradize ukore kuri kano ka minus guys kano kamenyetso ko guteranya kari ahangaha guys. Ikintu gusaba wowe no gukanda subscribe like comment nimba byakunze mbwira nimba byanze nabwo bimbwire muri comment maze ngufashe guys. Uraza ugenze uhakwande gutya aha gutya. Ukimara kuhakanda gutya urahita ugera mu mafoto guys muri video uhitemo video ugenze ushaka ko wagenze ute ushaka ko mbese ugiye kwereka abantu guys. Uraza uhitemo video yawe guys ndaza ngenda hitamo iyi video iyo video ushaka ko wagenze wakwereka abantu guys. Iyo video ushaka ko wakwereka abantu guys uraza ugenze uyihitemo guys urayihitamo guys urimo urabona yuko irimo iragenze irimo irajyaho guys. Noneho guys hano urategereza ikabanza yabasha kuba yagenze mbese yajya kuri telefone guys. Nk'uko ubibona iyi ni video ndi kubategurira umunsi w'ejo guys. Iyi video ntizagucike guys uburyo ushobora kuba wagenze wakwikorera indirimbo ukoresheje iyi application guys bayita BandLab
iyi niyo ejo nzabereka uburyo ushobora iyo video saa 12 ntizagucike guys z'umugoroba guys, maze iyi video ntizagucike guys. Ukimara kuba wahisemo video ushaka ko wagenze wakwereka abantu guys, uraza uze ukora hano handitse add, tujyana akantu ku kandi guys, add guys. Urabona ko tayari iyi video yacu yageze muri tableau guys. None uraza ugenze uyifate kuri ino video yawe guys, uyisikoringe uzuminge ugeze aho ugenze aho ushaka guys, ushaka ko video yagarukira nurangiza uyisunike kuyishyira ahantu hose ugenze ushaka guys, ushaka ko iba yagarukira guys, bitewe n'ahantu ushaka kuba wagenze ushaka ko iba yagarukira guys. Baraterwa nawe n'uburyo ushaka ko kuba yagarukira guys. Iyi video yawe ikimara kugera ahangaha guys, uraza ukore kuri tuno tuvi tubiri turi ahangaha guys, tuno tuvi tubiri turi ahangaha, utu uradukoraho inshuro ebyiri guys, inshuro ebyiri. Nurangiza wongeye uratangiye guys. Noneho guys ikintu tugiye gukora iyi video yacu dushaka, uri kubona yuko ntabwo iri kugaragara yuko iri muri telefone guys, dushaka kuyambika telefone noneho ku buryo igaragara neza guys, nkuko iyi video muri kubona mbese iri kugaragara guys. Uraza ugasikoringa noneho guys, hano kandi ndizera ko mwagafashe guys, usikoringe gutya guys, uraza usikoringe uri gukura mbese uri gukurura uvana ahangaha guys, uri kuzana ahangaha guys, bikore gutya guys. Ugiye gukurura uvana aha uri kuzana ahangaha guys. Twagiye, nizere yuko muri abanyeshuri beza kandi bafata guys. Iyi video niba ari ikintu kumare guys, kanda subscribe, ni imbabazi guys, kandira subscribe guys, bikore gutya guys. Umbwire comment, umbwire n'ikindi kintu nazagufasha guys. Urasikoringa nurangiza ugere kuri kano kantu kanyuma, na kantu ka kabiri uturutse hirya guys, na ka kabiri kano kanditseho ngo stack ngeza guys. Akangaka ndizera ko muri kugenda muri kukabona guys. Akangaka gashaka ahantu hose kari guys, urangiza uraza ugakandeho gutya guys, ugakandeho gutya guys. Urimo urahingukira ahantu hameze gutya guys. Nurangiza uraza usikoringe uri kuvana ahangaha guys, urasikoringa nubundi ntari kwa urasikoringa urakurura uri kubivana aha ubizana ahangaha gutya guys, bikurura uri kubivana ahangaha ubizana aha guys. Urakoresha urutoki rwawe rumwe ukurure gutya, ugenda ukurura gutya guys. Tujyana akantu ku kandi guys, tujyane akantu ku kandi guys, kugira atagira akantu gato kaganze kagucika guys. Mwibutsa gukanda subscribe, like, comment kugira atazagira video nimwe ivuye kuri ica n'ugenze igucika guys. Urasikoringa guys, urasikoringa hano haba harimo utuntu twinshi guys. Ikintu mba nakwisabira gusa no gukanda subscribe, like, comment kugira atazagira video nimwe ivuye kuri ica n'ugenze igucika guys. Mwibutsa yuko niba wifuza kwamamaza ufite igitekerezo mbese iyindi nyunganizi yose guys, duhamagare kuri 0780 guys, 0780 maze ube watwandikira no kuri WhatsApp irahari guys, tugufashe igitekerezo, inyunganizi guys. Guhamagara uri gucokoza ntago byemewe guys, ni bibi cyane. None guys uragumya isikoringe guys. Nugera ku kantu kameze nk'akangaka guys, nizere ko wasikorinze neza iyi video wayirebye neza. Aka kantu kameze gutya akangaka guys, aka kantu guys usikoringa kugeza igihe ugereye kuri aka kantu guys. Aka kantu nimba wakagezeho guys, uraza ugakandeho gutya guys, gakandeho gutya guys. Tujyana akantu ku kandi guys, ntagira akantu gato kaganze kagucika guys. Ntagira akantu gato kaganze kagucika guys. Nakubwira ati nimba wifuza kujya muri groupe twigiramo utu tuntu tw'ubwenge nk'aka kantu, mbese uba wibaza ukaba ati umuntu yakamenye gute. Niba wifuza kujya muri iyo groupe ni ya WhatsApp kugira ngo babashe kuba wajya muri iyo groupe twigiramo utwo tuntu tw'ubwenge ngutwo guys, nyandikira kuri 0780 cyangwa ujye muri comment unyandikire, ndahita ngusubiza guys. Ndahari ubu nonaha guys, ndahari ndahita ngufasha guys. None guys uraza ugenze uhitemo kano kantu, ukabona yuko harimo utuntu twinshi, harimo twa computer guys, harimo utuntu mbese utuntu twiza gusa. Twebwe turaza tugenze uraza ukande kuri kano aka,
iki niko nsanzwe nkoresha. Ubwo wowe urahitamo ukurikije akawe guys, ako kumva wifuza guys. Hano harimo utuntu twinshi cyane pe, twinshi cyane. CapCut mwibutsa ko na application nziza ishobora kuba yagufasha ikaba yaguhindurira ubuzima bwawe guys. Nkuko nabikubwiye, uraza uhitamo kano kantu akangaka guys, aka gafureshi, iyi kava niyo dushaka kuba twagenze twakoresha guys. Uraza ugenze ugakoreho gutya guys. Urimo urabona yuko urimo urabibona guys, ndekure murabibona guys, urabona uko isiza hano hejuru guys, urimo urabibona guys, tujyana akantu urimo urabibona guys, dizere ko ni ibintu biri kwigaragara guys. Mwibutsa uko niba utarakanda subscribe, kanda subscribe na like ka comment kumbwira ati byagenze, mbese umbwira uko byagenze guys muri comment none handahari, maze tugenze twiganire guys. Uraza ugenze uze ukore hano guys, ahangaha guys, ahangaha nurangiza wongera ugenze ugiye kongera usubira inyuma. Noneho guys tugiye gusubira inyuma, ariko turi guscoringa tuno tuntu hano guys, turi guscoringa guys, uduscoringe gutya guys, uscoringe gutya guys, uscoringe guys, tujyana akantu ku kandi, ntihagire akantu gato kagenze kagucika guys, ntihagire akantu na gato kagenze kagucika, ntihagire akantu gato kagenze kagucika. Mwibutsa yuko izi video zizajya zica kuri YouTube Mugisha TV official buri munsi video yemewe kuba yasohoka kuri Mugisha TV official guys. Mugisha TV official ube wabasha kuba wagenze ubasha kureba utu video nk'utu twiki tw'ubwenge twagufasha kuba wagenze nawe wakuyungura ubumenyi guys. Mwibutsa yuko ukimara kugera ahangaha guys, hano tugiye kuba twashyiraho, tugiye gushyiraho kari akantu ka subscribe bitewe n'akantu ukunda. Hano urabona harimo udufureshi twinshi, wahitamo tugenze, wahitamo ako ushaka guys. Twebwe gushyiraho kari akantu ka subscribe ujye ubona kuri video zacu guys. Uraza ugenze, dore ngutu ni twinshi pe, dore ngiye ngaka ko nkoresha ngaka guys. Ubwo rero wewe biraterwa nawe akugenze ako ushaka guys, ako ushaka ko wagenze wakoresha yaba uturike guys. Ubu urahitamo gato, uraza ugakandeho gutya. Urimo urabona yuko irimo iragenze guys, nkuko urimo bibona, urabona ko twose twarangije kugenda twageraho guys. Ukimara gusoza guys tushaka ko washyira, uraza ugenze, urabona yuko uraza uhita ugenze uze wikandire hano kuri kano kavi, uraza ukagenze ugakandaho guys gutya. Ukimara kugakandaho gutya guys, uraza hano hejuru guys, ahangaha gutya guys, gutya aka kantu urimo uragenze urakabona ka subscribe, nange ugakoreho guys, ugakoreho. Uraza uscoringe ufate kuri kano kantu guys, tujyana akantu ku kandi, ntihagire akantu na gato kagenze kagucika guys, ntihagire akantu na gato kagenze kagucika guys, ntihagire akantu na gato kagenze kagucika. Witsa gukanda subscribe please, ndakwinginze guys, nimba wageze kuri video yanjye guys, kanda subscribe. Nushaka unyandike nanjye muri comment guys, nanjye ndagukandira subscribe guys, nta kibazo pe, nta kibazo kabisa, maze tugenze tubane guys, tubane akantu kandi. Uraza ukore kuri ya subscribe hano hejuru guys, ugenze uraza ugenze ufate kuri kano kantu, aka kantu gutya ugakurure, mbese ugashyira aho gwanze, mbese wizuze aho ushaka ko wagenze, ugashyira aho ushaka ko kaba kari guys. Urangiza uraza ufate none, uraza wongere uze ukore hano guys, mweke ahangaha gutya, ukore kuri kano nako ukoreho gutya, nurangiza ugaterure gutya uze ugashyire muri telefone mo hagati. Nurangiza ugenze ukore kuri kano kantu kagafureshi guys, kantu kagafureshi guys. Nizera ko tugomba kujyana akantu ku kandi guys, kugira ngo ntazagire video nimwe igenze igucika guys. Uraza kuba wagenze ukore kuri kano kafureshi akangaka guys, nurangiza uyiringanizemo no muri video neza ushaka ko yagenze yajyamo gutya guys. Mwibutsa gukanda subscribe, nimba utarayikanda nawe wayikanze ndagushimiye guys, kugira ngo tujye tugenze tubana muri video zacu. Uraza uringanizemo neza cyane pe, uko ugenze ushaka guys.
tayari urimo urabona yuko video yacu none urabona ko biri muri telefone yacu none ukabona ko ibintu mbese ari sawa guys. Urimo urabona guys none uraza ukore hano kuri kano kugira ngo bigende neza guys, uraza ukore no kuri kano gafresh akangaka guys, ugakandeho gutya guys, ugakandeho gutya nturange usikoring uze ugenze ufate hano kurura ahangaha guys. Rega birangunda yuko muri abanyeshuri bafataga vuba aka kantu ukore ahangaha guys, nurangiza ugenze ukurure guys, ukurure ugeze aho video yawe mbese aho video yawe igenze igarukiye guys, ugeze aho video yawe igenze igarukiye guys, ugeze aho video yawe igarukiye guys. Wibutsa gukanda subscribe, like, comment guys. Nabagejeje ku bintu binini guys, none uragenze urambese urasanga ugeze aho ugenze ushaka guys. Wibutsa gukanda subscribe nimba utarayikanda guys, wibutsa gukanda subscribe guys. Utu tuntu ugomba kuba dukora neza guys, kugira ngo atazagira video nimwe igenze igucika guys. Urongera usubire inyuma guys. None guys ikintu hano none uraza mbese bisaba ngo ufate iyi foto y'ironje uyiringanize neza guys, uyiringanize neza biringanire neza guys, maze ujye ukora utuntu twa mbese dufite isuku guys. Nongere ufate hano ndaza mfate hano kuri none kuri kano karonji kanjye nongere nka scoring mbese nkageze aho video igarukiye guys, aho video igarukiye guys, video yacu igarukiye guys, aho video yacu igarukiye guys. Ongera usubire inyuma guys, urongera usubire inyuma guys, urongera usubire inyuma guys. Tujyana akantu ku kandi kugira ngo atazagira video nimwe ivuye kugenze igucika ivuye kuri channel guys. Uraza wongera uzukanda hano kuri subscribe guys, akangaka guys, aka nako tugashaka kukuzuzamo nako guys, scoring gutya ongeze nako kururu nako ubiringanize neza guys. Ubiringanize neza guys, ubiringanize neza guys. Ikintu nagusaba no gukanda subscribe, like, comment kugira atazagira video nimwe ivuye kuri channel igenze igucika guys. Warengeje urongera ukagenza urongera ugasubira inyuma guys. Video niyagira ikintu ukakumara umbwire muri comment kabisa, nimve ko natajya nduhira ubusa guys. Mwibutsa gukanda subscribe kuri wowe utari wayikanda, nawe wayikanze ndagushimiye guys. Noneho guys uraza ugenze wabasha kuba wagenze. Noneho guys uraza usubira inyuma, kimara gusubira inyuma uraza ukore kuri twa dufuresh tungahe, twa dufuresh turi ahangaha guys. Utu dufuresh udukoreho neza cyane guys, udukoreho neza inshuro ebyiri gutya na gutya. Mwibutsa gukanda subscribe guys, kanda subscribe guys. Noneho guys video yacu uraza uyiplaying guys ukumve neza. Urimo urabona yuko irimo iragenze irimo irajyaho guys. Noneho guys hano urategereza ikabanza ikaba yabasha kuba yagenze mbese yajya kuri telefone guys. Yimara kujya muri telefone guys ube wabasha kuba wagenze wayifungura guys. Iyi video nubona hari ikintu kumare guys, ukanda subscribe, like, comment kugira atazagira video nimwe igenze igucika guys. Urimo urabona yuko hano urikubona yuko imidike iragenda guys, irimo irabara guys. Urategereza ubanze igenze ijyeho guys, urategereza ubanze ijyeho guys, urategereza. So guys nkuko ubibona video yacu yagenze yarangiye guys. Noneho gacya dusaba kuyisavinga guys. Uraza ugenze uzamuka hano hejuru ahangaha guys, aha handitse 720 guys. Uraza uhakore guys, uhakore gutya. Kimara kuhakora gutya utu tuntu twose twuzuza tugeze he ku musozo gutya, twuzuza tugeze ku musozo, twuzuze twose guys, twose twuzuze utugeze ku musozo, twuzure twose guys. Ukimara ukidusuza guys ahita ugenze ukore hano guys, ukore ahangaha guys, uza ugenze uhakore guys. Mwibutsa gukanda subscribe, like, comment kugira ngo atazagira akantu gato kavuye kuri channel kagamutse kagucika guys. Nanga guys uhita ugenze usavinga gutya guys.
guys, ikintu gusaba ni ugukanda subscribe, like, comment kugira hatazagira akantu gato kavuye kuri channel kagenze kagucika guys. Mwibutse ko ni utuntu tw'ubwenge n'ahandi wadusanga uretse kuri Mugisha TV official guys. Niho hantu wabona utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu guys. Guys, nk'uko ubibona iyi ni mbese nawe bari kwamamariza hano kuri CapCut, uba ugomba kuba wagenze wabikoresha neza guys. Mwibutse yuko nizere ko wabikoze neza cyane guys, kandi we twabanye kugeza iyi video isoje, nizere ko utaruhiye ubusa guys. Genda ubikore neza uko mbikweretse guys, maze tugenze tujye tubana guys. Duhore muri video z'ubutaha. Ejo mbibutsa yuko bafitiye video guys uburyo ushobora kuba wagenze wakora copyright kuri video guys. Iyi video ndayibategure ejo guys saa 12 guys zaba yahageze guys. Duhure muri video z'ubutaha. Ciao ndabakunda guys. Ciao ndabakunda. Ciao duhure muri video z'ubutaha. Ciao abantu mufite ama copyright ntabwo najyana ntababwira abantu mufite ama copyright were gusiba video ejo, ahubwo uzarebe video yanjye ejo saa 12 ni Mugisha TV official. Duhure muri video z'ubutaha. Ciao ndabakunda guys. Ciao